Yo, there's a boy. Aya, ni ukunywa ndufia Samido. Kae popote. Ngombe dala igira wira. Ndiwe ni audiaga kama jamani yo hapo. Enda yokoka. Niki munene. Yoki ushogia mwana. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV gwiraga hana ho muciĩ wigue wi mucinge tomuro wa Kimani. Riu Samido ni akioereire ikinya ringi uni thutha wake gukorwo ari good in acting ta tukorete tukirona off late munora wa TikTok ni akoretwo aika tu video fulani we turia turagikungwirwo muno ni andu na njira nene. Ni video no maragitwikira ya gwika na murage wa Modern Furniture Pacific iri haya ragikirie tiga video waka kara trend na kara kiria wega muno mwena ucio ni kara kireheirwo gatufia haria ni murage ta uria murage uria kiugaga ndendete njohi no riu ni makorona murata wake gwitwo Bote Njogu uria ukimikembaga wega. Riu Samido ndagicageta muciĩ ucio wa ofici iyo yakireherwo gacai haria ta kawaida ni ukigagithio ofici ukirehagirwo na ugagitugwo wega no riu mutugere wa murage ndunagikenia Samido haria arakireheirwo gatufia instead haka muratina haria arakiuririe muruna akiriko ti Bote Njogu arakiugira haria ndagika huthira ndanoka gucugia mwana otoria twi gacai kana gatufia kahuthagirwo riria wagithi haya gukungwira ngenge haria. Riu moni wa andu ni ngurani muno tarona takiboroga atiri instead of Bote Njogu akwendetagwo Bote wa njohi tondu Bote nake ni akendete kamuratina muno. Hena Miss arauga atiriri Bote a president of Fobe Samido deeper meaning say hena ongeretwo njambi akauga atiriri Samido is just a vibe ni agikoragwo funny muno. Hena ongeretwo atiriri heto George apart from being a good artist Samido can really act hata ndagikora ndagikuira haria. Ni moni ngurani mana magikirutitwo ni mashabiki haria kumana na video ino. Yegoni wakunywa kumana na video ino comment hau thino tike wa gucia Miaki na Maybe TV wahinda ringi ni twaumagara.